October ni riat sang ni som ni pali thole ni ania bazar thlir tu te chi bai ule nimin kha Hamas hoin Israel ramlu ta mi sang khazan hi chuang thata zani chuang an ru bo kum khatin na ni a Israel rama Hamas te chet na rap thak ber ania Israel po in na taka chang le tin Hamas te chu thole to ngai lo tura chin ral vek tumin mal la ngala Gaza Strip mun zim te omnima se kum khataliam nuwa po Israel hian Hamas te hi alatlom theibik tat lo Hamas ho rorel na Gaza Strip hi mun zim te adung zong kilometer somli pakhat awang lama azaw lai ber km som pani azim lai a pheichon km ruk chau ni bok square kilometer zathum somruk panga leka Palestinian Arab mi pui nuai somni pakhat chuangan oma khowela mishing bitna berzinga mi ania kem khat biala mishing sang rukvel an om ang ani heti khopa mun zima mi pui makta duai ni chuang om te hi khochaklama Mediterranean tuipui na khuap veka khothang lam zong le chimlama Israel ina khuapa marlama Egypt le Israel in an khuap tlat boka khochaklama Mediterranean tuipui awangin longmang lo chuan khoima akal theilawa leilunga mun dang chuan chuanan nei chu marlam Egypt ramlama kalkhan pakhat chimlam le khothang lama Israel rama kalkhan patni yaoma Egypt le Israel hian kong an hon du lo chuan Gaza Strip mi puite chu tan in lian puya tang ang mai an ni a Israel in thlona le sipai hmanga abewanga Gaza mi puite torna na saddan tur hi hetiang ai tu ngot po hian aturu don ti a hriata ataka tong velo tan phei chuan ngai tu thiam harzok hialang chulam chu du to kila ni kumbokta barni sari jing lam daruk le min somni pakwa khan Hamas te chuan Israel chimlam Kibbutz Reima Nova Music Festival mangtu kalkhom te chu ral thuam kengaron bein amuna mi zathum somsari velzet an kap luma nikuman be hun ang chia nimin jing daruk le min somni pakwa khan Israel ram President Isaac Herzog hovin Tel Aviv khopuya nun na chanta te sun na le Hamas mission te puala hun man na mi puite chon ngoi rangin minute khat hun an manga mi puizinga engmozat chu an chung te thita nga in an mittuye tla a tra insuma insudri po hriat tur awmani zingkhowar ma tangin Hamas te mission chung te le an thian tha te chupung khomin banner le placard te kengin an chung te thalak chu an keng chuaka chu thoi phutin an awrolani khovel mun sang nimin khan October ni sari Hamas ten Israel an run nani champha pual khan hun manani a hun tamzo ka chon Hamas te tha ta khria reng na le an mission te chu phut na hun manani a chuti lai chon hun engmo zata chuan Palestinian mi puite khongai na le torpui na huna man ani ve bok Hamas te beina kum khatlin pual hian Israel sipai IDF te chuan nimin khan thu chu siamin Gaza Strip West Bank le Lebanon an malak na chungchang a report anti chuak IDF te report atanga lan danin Gaza Strip a nikum October thla tanga Israel sipai te malak na Hamas le helpol dangmi singkhat sang sari vel tha annia Israel ram chunga firfiak sang khat vel tha anni bok Hamas sarkara health ministry chuan Israel beina wanghian Palestinian singli le sang khat chuang an thito ni in an soithung IDF chuan kum khat chung hian Hamas sipai brigade commander le an rank pui mi pariat tha annia battalion commander somthum ay tamle Hamas company commander chinza somruk panga ay taman tha thu an report a hian an ta lang bok kumkhal liam ta chung khan Gaza Strip a voi singli le zathum vel bom thlakani to ni in IDF te chuan an soya Hamas hotanel bansangli zasari vel an ti chiani in an soi bokani Lebanon lama po IDF te hian firfiak pol mi zariat chuang tha an ni to a hengzinga hian commander chin somko an tel an tia Hezbollah te mun sing khat chuang ti chiatani an ti bok he kum khat chung hian Israel chu mun sang atangin rocket missile le drone sing ni sang ruk chuang in be ani thu IDF report a hian tarlan ania Lebanon atangin rocket missile le drone sing khat sang ni zali mangin Israel be ania Syria ram atangin somruk vel Yemen atangin za somriat vel le Iran atangin missile zali manga be ani thu tarlan ani bok IDF te chuan kum khat chung khan Military Intelligence Directorate nuaya Unit 504 te chuan Gaza Strip a Palestinian rin hlel an man mi sang sari vel chu thu an zot fia hengzinga tamzok hi thu zo fia zui turin Israel rama hruayan ni an tia
enge mozat Gaza thon kiran ni antibok IDF te chin chia danin kumkhat chung Gaza in dona Israel sipai reserve le local police zinga mi zasari somni pariat an thia hliam tur sangli zanga somsari paruk anom boka heng zinga mithi zathum somli paruk le hliam tur sangni zani somni pakwa te hi Gaza lu chila Hamas ten beina mi annia heba ka hianan mani le mani in ka pal le chet sual pal wanga thi sipai somnga paruk an ombok West Bank bi ka ni kum October ni saria tangkhan Palestinian sanga zani somnga manan ni a hengzinga sang ni le somnga chu Hamas te nena inzomna nei an nia West Bank ka hian boina siam le silai keng Israel sipai lo beile tu mi zaruk somkua tha an ni boka West Bank hi brigade level in voiza somnga velan runa firfiak te man tangkai ni riat Palestinian in somthum ti chiatani antibok nimin tlailam khan Yemen ramatang in Israel ka tumin surface to surface missile ka chuani a Israel sipai te chon borua ka online missile hin lo kap thla a poya khoi man lova missile ka thak thema wanga chena thlen hlau thon thuwa Israel ramleili laya siren ti ri ka ni a he missile hi Israel chon Arrow long range missile defense system mangin an lo kap thla ni nizan khan Israel TV channel pakhat kan chuan missile ka thak thema wang hian Jerusalem khopui dai Beit Shemesh khuan enan in kara kang me chuaka mishing thi le hliamanom lo ni in an puang nizan khan Tel Aviv khopui October 7 attack pualin hun manani a he hun hi chong hnia man ni in zantir lama nun na chan le hren mek chung te huai hotin yerkon pa ka hun manani a he hunan manglai hi Israel TV le foreign TV then khata live in ti chua ani Israel rama ni zandar ko le minit som panga India rama zandar som pakhal le minit somli panga khan sarkar huai hotin hun manani a Israel ram transport minister Miri Regev hawa hun manani mithen khatchon sarkar in hetiang hun amang hi thilti lo top turani antia kumkhat liamta a sarkar mual phona in hril thar le na mai me ani ti in an soisel Tel Aviv khopui yerkon pa ka hun manna hian mi singli velin telan tum thu an soya mase IDF Home Front Command chon mi sang ni ai tampun khoman phal lo wangin mitlem zokin hun an mangta ni Nimin Khan 2024 Nobel Prize in Medicine dong turin American scientist pahni Victor Ambros le Gary Rufkun te chu thlenan ni thu puanani Medicine le Physiology huanga Nobel Prize dong tur hi Nobel Assembly of Sweden Hoya Karolinska Institute of Medical University tenan thlanga Ambros le Rufkun te hi microRNA le gene regulation a an tho chungchang an thil mu chaw wangin he choi moina hi hlan an ni a he choi moina hian Sweden poisa Swedish crowns makta duai som pakhat US dollar makta duai khat le point pakhat akeng telani Nobel Prize zinga Medicine Prize dong tur hi kumtin puan masak berani thina kongdanga Nobel Prize dong tur te po puan chau zelani dona Nobel Prize hi Swedish mi Dynamite muchuak tu le sumdong lian Alfred Nobel thuro chi anga siamani a sangkha zakwa pakhata tangkhan science literature le peace huanga Nobel Prize choi moina hi semchua tanani a economics choi moina ro anua siam le ani a Nobel Prize hi kumtin Alfred Nobel thi champa December ni soma semchua ani thina science literature le economics sa choi moina hi Stockholm khopuya semchua ni a Peace Prize ro hi chu Oslo khopuya semchua ani thin thung nimin khan Russia ko chuan American mi kumsom sari panheu pa Stephen James Hubat chu Ukraine Russia dona telawangin kumruk le thlasom lungin tang turin achung thu an rel Hubat hi Michigan State mi ni ma se kumsang ni som palia tangkhan Ukraine izium khua khosato a Russia in Ukraine sipayatir lu trantir kumsang ni som ni pani February thla khan Ukraine tanaral do turin na in pe a thakata US dollar sang khat hlo pe kani antia hemi kumvek April thla hian Russia sipai tenan man ngala nimin khan ko ta achung thu rel felani ta ni in Reuters chon an tar lang Russia ram media te chon habat hian Russia sipai te prosecutor te pu na chu adik ti apom ni in an soya chuti lai chon thamasa khan habat unau nu Patricia chuan a unaw pa hi Russia lam trantu ani thina tunang kumto Russia sipai te do tura che chuarin lo thu asoya
Mase nimin khan Moscow City Court a hian thiam lo chan tirin kumruk le thlasom tang turin a chung thu rel ani ta ni cholni zan khan Pakistan ram chimlam Karachi Khopuya International Airport bula boma puaka Chinese pahni an thi ni in Pakistana Chinese embassy chon an puanga firfiak te thil ti ani anti Pakistan ramatanga in lak ran tumpol Balok Liberation Army BLA te chon he bom puak hi an ti ani thu an soya kara bom ti puakin Pakistan sarkar ne na thok duna Balochistan na thok China mi te tha an tumna ni thu journalist te hna BLA te hian email thonin an soyani Chinese embassy chon airport bula bom puaka hian Port Qasim Electric Power Company na thok te lir thei be ani antia he thil thlenga boipui ngai te boipui turin Pakistan sarkar ne na thok ho mek ti an puanga Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif chuan he thil thleng hi chui chian ngalani thu le Chinese pakhatin hliama tor thu asoya kan Chinese thian te himna hi Pakistan chuan kan ngai poimo hle a an himna turin theitop kan chu azelang ati Pakistan hian an ram khopui Islamabad ta tun thla hian Shanghai Cooperation Organization Summit an thleng dona hemiden chen hian Pakistan ep to party te chuan Prime Minister Louis Imran Khan jail tang chu phutin Pakistan ram hun sang sanga lungoi lo nan lan tira chuti laya bom ti puani le ta hian ngai ven a hlo viawani nimin khan Pakistan TV Geo News chuan he bom puaka hian hliam tuar soman omni in an puangani Pakistan in Afghanistan le Iran ramari na lai om Balochistan mi te hian Pakistan ramatanga in lak ran tumin hun rei taka tangin an lo bei to a Balochistan huam chunga abik takin Arabian Sea tuipui kam Gwadar longchol na huna na thokin China chuan Pakistan sarkar puya wangin BLA te hian China mi ten hohle a voi engemaw zat an lo bei to ani bazari lo thlir wangin kan lo me